Mwaramukanye Imana rero bakunzi ba Zifu Media TV ndetse na Zifu Sport. Reka rero ntangire mbifuriza kugira umunsi mwiza ndetse na weekend nziza. Turi ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Rero turamukanye amakuru ki muri siporo, amakuru ari kuvugwa muri siporo na yahe. Mu ngingo z'ingenzi rero tugiye kuza kuganira, turaganira ku ikipe ya Rayon Sport, ikipe iri kwitegura umukino wo mu majonjora, umukino wa mbere kabisa wo mu majonjora, aho ikipe ya Rayon Sport igiye guhatana n'ikipe ya Singida Big Star kabisa, ikipe yanga muri Tanzania. Ni umukino rero ukomeye cyane, umukino abareyo biteguye ku mpande zose, bavuga bati twebwe uyu munsi twambariye inzira yo gutera intambwe kabisa igana mu matsinda. Rero nkuzaniye 11 ikipe ya Rayon Sport ishobora kuza kubanzamo ihangana n'iyi kipe ya Singida yo muri Tanzania, ikipe yamaze ndetse no kugera ahangaha mu Rwanda rw'imisozi igihumbi i Nyarugenge. Ikaba rero yananakoze imyitozo yayo hariya kabisa kuri Kigali Pele Stadium, iri kwitegura guhangana n'ikipe ya Murera. Rero ni ikipe ya Singida kabisa irimo ikubita agatoki ku kandi ivuga ati twebwe tugomba gutsindira Rayon Sport ahangaha mu Rwanda, ndetse yanagera muri Tanzania n'ubundi nayo tukayitandika, ubundi tukayisezerera muri iyi round kabisa. Ari nako na Rayon Sport nayo irakubita agatoki ku kandi nayo ivuga ati niko bimeze, natwe Singida tugomba kuyitsindira ahangaha mu rugo, twagira ndetse n'iwayo naho tukayitandika, ubundi tukayisezerera twemye tumeze neza cyane. Numva ko rero ni umukino utoroshye ku mpande zombi, haba kuri Rayon Sport barakubita agatoki ku kandi, haba muri Murera barakubita agatoki ku kandi. Reka rero turebe neza ese ni abahe bakinnyi, ese intwaro Afami ya Rutifi agiye kumanukana muri iki kibuga, agiye kumanukana uyu munsi bagiye guhangana n'ikipe ya Singida Big Star ni bande. Rero nk'uko tumaze iminsi tubyitegura, cyangwa se mumaze iminsi mubyumva ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se no mu bitangazamakuru bitandukanye, yaba hano kuri Zifu Media TV ndetse na Zifu Sport, ni ukuvuga ko kuri uyu wa gatandatu kabisa ikipe ya Rayon Sport irakina na Singida Black Star yo muri Tanzania, umukino wa mbere wa CAF Confederation Cup. Kuko rero bisanzwe ikipe ya Rayon Sport iyo igiye gukina imikino nyafurika iba ifite intego zo kugera kure kabisa, by'umwihariko cyane mu matsinda, nk'uko ari yaba Rayon Sport yaba se na APR FC ijya muri Champions League, zose ni ukuvuga ko iyo zigiye muri aya marushanwa ziba zifite intego yo kuvuga ngo tugere mu matsinda. Ni ukuvuga ko rero iyo uganiriye n'umureyo ahantu hose unyuze ukaganira n'umureyo, arakubwira ati twebwe turagira mu matsinda, intego nta yindi ni ukujya mu matsinda. Umuvandimwe mugenzi wacu umunyamakuru bita Wasiri Silvestre aragira ati 11 n'abazungu bagomba kutugeza mu matsinda kabisa. Rero mu ijoro ryo kwa gatanu kabisa nibwo ubona ko mugoroba wejo kabisa ushira kwa gatandatu nibwo ikipe ya Rayon Sport kabisa yari yakoze imyitozo kuri Kigali Pele Stadium, aho iri buze gukinira uyu munsi ku isaha y'isa moya kabisa. Rero ni umukino wateguwe neza cyane, ndetse ku buryo n'abayobozi b'iyi kipe bari baje gushyigikira aba bakinnyi mu myitozo, bakabashyiriraho ndetse n'agahimbaza musiki gakomeye cyane, muko mbibutse ko iyi kipe nayo ikaba iri mu mwiherero aho bita Oasis ni hariya mu Karumuna, ni kwa Perezida Jean Fidel kabisa wayoboye Rayon Sport umwaka w'imikino washize hariya ugera mu Bugesera. Bimwe rero mu byo abayobozi ba Rayon Sport bemereye ikipe ya Rayon Sport nuko buri gitego Rayon Sport itsinda cy'ikinyuranye kizamura agahimbaza musiki bagenewe. Umukino kabisa urakinwa uyu munsi saa moya kuri stade ya Kigali Pele Stadium. Nkuko rero nari mbibabwiye ati nyaboneka nimube hafi, nimuze
turebe uburyo ki iyi kipe ya Rayon Sport ishobora kuza guhangana ndetse n'ikipe ya Singida. Tugende rero ku myitozo imaze iminsi ikorwa muri Rayon Sport ndetse n'amakuru ava ku myitozo ya nyuma yakozwe, ni ukuvuga ko amakuru atariho ivumbi ndetse agera ku itangazamakuru ryacu rya Zifu Media TV ndetse na Zifu Sport. Abakinnyi 11 bashobora kubanza mu kibuga ndetse amakuru akemeza ko umutoza Famia Rotifi utoza ikipe ya Rayon Sport kabisa yaba yisubiyeho, kuko yari amaze iminsi atajya imbizi n'abareyo, atumvikana n'abareyo ku bijyanye na systeme yakinaga y'abadefanseri batatu kabisa, agakoresha aba wingi cyangwa se ku impande z'iburyo n'imoso, mu gihe abareyo rero batabaga bumvikana n'uyu mutoza kuri iyi systeme. Rero yamaze kumanika amaboko, yamaze kuva ku izima, aravuga ati uyu munsi ngomba gukoresha abadefanseri bane batatu kabisa, akatakisha abakinnyi batatu imbere. Bivuze iki rero? Bivuze ko ikipe ya Rayon Sport rero ibwo iri buze gukina n'ikipe ya Singida ishobora kuza gukoresha abadefanseri bane. Ubwo no kuvuga ngo ni ya system isanzwe, umwe kuri kabiri no kuri gatatu, ndetse no mu mutima wa defense akaba harimo 4 na 5. Mu gihe rero imbere muri mediane nk'ibisanzwe haba harimo 8 na 6, noneho hakazamo n'10 hagati ndetse na 7 ndetse na 11, akatakisha no ku 9 point. No kuvuga ko rero ni ya systeme isanzwe. Rero nkaba rero nzindutse muri iki gitondo kabisa nicaye kugira ngo nkugezeho amakuru atari ivumbi y'aba 11 rero bashobora kuza kubanzamo baza gufitinga muri systeme y'umutoza Famia Rotifi. Ni kuvuga ko rero tugiye kureba 11 bashobora kubanzamo muri ikipe ya Murera, ikipe y'Abanyarwanda, ikipe Murera, isaro ry'Inyanza, igikundiro cyabareyo kabisa. Uyu munsi za kuba yigaragaza ivuga ati twebwe turatera intambwe yo kugana mu matsinda. Gahunda nta yindi gahunda kabisa, nta matsinda. Rayon Sport rero mu by'ukuri ubona ko ari umukino bakaniye. Hari umureyo wagaragaye ku isaha y'isa 10:45 kabisa, ari ku muryango wa Kigali Pre Stadium afite amadarapo avuga ati njyewe nazindutse kabisa, kuko buriya umuhanga wo kurya arakarabye, gukora ni kare, njyewe nazindutse. Arimo akangurira abareyo bose aho bari kubyuka kabisa, bagategura akajeze kabo bakagaterekamo, ubundi bakaza guhangana n'ikipe, guhabya iyi kipe ya Singida Big Star. Rero na wowe uri kutwumva mu by'ukuri, uri kumva Zifu Media TV, ukaba utaragura itike yawe, gira vuba ukoresha uburyo ki kabisa ugure itike kugira ngo uyu mukino utaza kugucika. 11 rero bagiye kubanzamo muri iki kibuga, cyangwa se baza kubanzamo uyu mutoza Famia Rotifi ndetse na staff yiwe bashobora kuba baza gukoresha muri uyu mukino. Mwizamu turasanga kabuhariwe Maestro Pavel Nzira, umukongomani wavuye mu ikipe ya APR FC asezerewe. Rero ku ruhande rw'iburyo tukaza kwasanga uwo bita Kabange ni Nshimiyimana Emmanuel wavuye muri ikipe ya Gorilla FC, bari na kapiteni wayo. Mu gihe rero ku ruhande rw'ibumoso haza kuba ari guca uyu mwana bita Prince, naho mu mutima defense akariho bita Rushema Chris, nawe wavuye mu ikipe ya Mukura Victory Sport, mu gihe araba ari kumwe n'uwo bita Yusudianye. Uyu nawe niwe baza kuba bahagararanye ariya mu mutima wa defense. Bamwe bakekaga ko ari Bayisenge Emery, ariko Bayisenge Emery akaba adahari, cyangwa se urumva ko na Kabange nawe yahise ajya ku ruhande rw'iburyo, mu gihe Solomogo atabari gukoreshwa. Urumva ko rero Kabange akunyanga bari mu mutima wa defense, ahubwo yewe yahise ajya kuri kabiri hariya ku ruhande rw'iburyo. Mu gihe rero abo hagati rero baza kuba bakoreshwa ari wo bita Niyonzima Olivier Sefu Kamba na Roho, umwana wa Rayon Sport. Mbibutse ko ikipe ya Rayon Sport ubwo yajyaga uherutse mu matsinda za 2019 no kuri uyu muvandimwe Sefu Kamba na Roho yari ari kumwe n'iyi kipe ya Rayon Sport. Mu kibuga hagati abitandishimiye Richard, umwana w'umurundi kabisa, nawe niwe uza kuba ari aho ngaho ari kumwe na Sefu bateganye. Imbere yabo hari gukina uwo bita 11 n'abazungu Mohamed Sheikh 11 n'abazungu. Mu by'ukuri ikipe ya Rayon Sport ikwego 11 n'abazungu, ariko tukabona ko wenda uruhu rw'umwirabura umwe gusa bita Mohamed Sheikh, uyu munyamaroko kabisa, niwe uza kuba rero ari gukina hariya ku 10 mu mwanya. Nkuko mubibona rero murabibona kuri iyi graphique uko twaba tondetse mu kibuga, uko baza kuba bahagaze, murimo murabibona kabisa kuri iyi graphique yacu.
rero impinduka zabaye nyinshi cyane kuri ba rutahizamu. Dusanzwe tumenyereye ko Rayon Sport igira abawinga, ikagira umuwinga bita Azizi Basane, ikagira umuwinga bita Adama Bagayogo. Abo nibo bakunda guca ku ruhande rw'ibumoso cyangwa se ku ruhande rw'iburyo, ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Ndetse na ba Rivaldo, hari n'uwo bita Rivaldo wavuye muri Gasogi United, nawe akoreshwa nk'umuwinga anaca ku ruhande rw'iburyo, ariko mu by'ukuri uyu munsi ntabwo ariko bimeze. Uyu mutoza Family Lutifi araza gukora agashya, yakoze icyo bita shanjoma cyangwa se impinduka abantu batari biteze cyangwa batari bamenyereye kuri iyi kipe ya Rayon Sport. Mu gihe rero ku ruhande rw'iburyo hari kuza kuba haca uyu murundi bita Abedi Bigirimana waciye mu ikipe ya Kiyovu Sport agaca no mu ikipe ndetse ya Polisi FC. Mu gihe rero ku rundi ruhande aza gucaho bita Tambwe Gruwari, nawe mewe usanzwe umenyerewe hano mu mutima wa defense magana, nawe umenyerewe hano mu kibuga mo hagati kabisa hano muri mediane. Rero akaza kwatakisha shushu w'abareyo, bamwita ibitego mana y'ibitego w'abareyo, bamwita Ndikumana Asman, bari bavuga ngo ni Asman. Rero umaze kwiyegurira imitima y'abareyo kabisa, kuko amaze kubakinira imikino ibiri, umukino yakinnye na Vipers batsinda ibitego bibiri, n'umukino yakinnye ejo bundi ndetse n'ikipe ya Kiyovu Sport nayo yatsinze ibitego bibiri byiza cyane by'umutwe. Urumva ko rero mu by'ukuri ni abo ngabo 11 cyo bita probable lineup ikipe ya Rayon Sport ishobora kuza gukoresha, cyangwa se Family Lutifi yahisemo kuza kwiyambaza kugira ngo ahangane n'iyi kipe ya Singida Big Star yo muri Tanzania kabisa. Nyuma rero yo gukina uyu mukino w'ikipe ya Rayon Sport, n'ubundi izahita yitegura urugendo rwerekeza muri Tanzania gukina umukino wo kwishyura uzaba tariki ya 27 z'ukwezi kwa 9. Urumva ko n'ubundi ni icyumweru kimwe gusa kizacamo. Urumva ko n'ubundi ntabwo ikipe ya Rayon Sport yatinda mu Rwanda, izamara nk'iminsi ingahe n'ubundi ihite igenda gusa. Kuwa kabiri izabanza ikine shampiyona. Umuyobozi rero wa Rayon Sport Tadeo kabisa, ndetse ari kumwe n'uwo bita Jean Fideli, ndetse n'umuyobozi wa tekinike kabisa wo bita Eric Irambona Gisa, uyu mwana nawe waciye musore navuga umupapa waciye nawe mu ikipe ya Rayon Sport, nawe mu gihe ikipe ya Rayon Sport yazaga mu matsinda nawe yari ari kumwe nayo ku ruhande rw'ibumoso kuri gatatu, hari nawe yakinaga. Ni ukuvuga ko nawe rero yari ari kumwe nawe mu bayobozi basuye iriya kipe ya Rayon Sport aho iri mu mwiherero kuri Oasis. Ubona ko rero mu by'ukuri akanyamuneza kari kose, abakinnyi bameze neza, uretse ko mu by'ukuri bivugwa ko wenda wo bita Abedi Bigirimana ubona ko atameze neza, ariko bamwe bavuga ko ari mind game, abandi bakavuga ati ntabwo ari fit 100%. Ariko mu by'ukuri bivuze ko uyu mukino ari umukino mwiza cyane, uza kuba ugenda, uza kuba uguruka kabisa ku mpande zombi, yaba uruhande rwa Rayon Sport ndetse n'uruhande rwa Singida Big Star. Rero njyewe mwari kumwe kabisa kuri Zif Media TV ndetse na Zif Sport, nizahise ziberambara rikira kuza gukurikirana mu by'ukuri amakuru menshi yo kuri uyu mukino. Turaza gushaka abafana batandukanye, turaganira n'abafana batandukanye, turaganira yewe n'abakinnyi, turaganira n'abayobozi batandukanye mu by'ukuri ku mpande zombi, yaba abafana bavuye muri Singida cyangwa se muri Tanzania, n'abafana ba Rayon Sport muri rusange hano mu Rwanda. Ni ukuvuga icyo musabwa rero nta kindi, no kuza kubana natwe mugakurikirana amakuru ari buze gutambuka ahangaha 5 kuri 5. Turaza kubagezaho rero highlights z'umukino mu by'ukuri. Reka rero mbashimire, ndumviriza rero kugira umunsi mwiza, arifuriza n'intsinzi abareyo kabisa, kuko buriya intsinzi yo mu rugo ni intsinzi nziza cyane, kuko iyo ubonye impamba mu rugo ukaza kujya wenda iw'abandi kabisa ufite impamba y'ibitego, buriya aba ari byiza cyane, birafasha kuko ushobora kugerayo ugafata bya bitego byawe watsinze ukabiryamaho, ukaba wakihagararaho mu by'ukuri, bikagufasha kuba wasezerera ikipe ukayikuramo.